Čuvajte, čedo moje milo, jezik kao zemlju. Riječ se može izgubiti kao grad, kao zemlja, kao duša. A šta je narod? Izgubili jezik, zemlju, dušu. Narod koji izgubi svoje riječi prestaje biti narod. Tamo gdje odzvanja naša riječ, gdje se još glagolja i gdje se još kao stari zlatnik obrće naša riječ, znaj, čedo moje, da je to još naša država bez obzira ko u njoj vlada. Carevi se smenjuju, države propadaju, a jezik i narod su ti koji ostaju, pa će se tako osvojeni dio zemlje i naroda opet kad tad vratiti svojoj jezičkoj matici i svome matičnom narodu. Ovo je zaveštanje Stefana Nemanje koje i danas, posle toliko vekova, svedoči da je jezik naroda tvorevina koja se menja i usavršava, ali uz stalnu težnju da sačuva kulturu i tradiciju. Prema Ustavu Kosova srpski jezik je ravnopravan sa albanskim jezikom. Da li je to tako i da li se to u praksi primenjuje, razgovaramo sa ministrom za zajednice i povratak Daliborom Jeftićem. Gospodine Jeftiću, jezik je tvorevina jednog naroda. On se u govoru stalno obogaćuje, oplemenjuje. Da li je to tako sa srpskim jezikom ovde na Kosovu? Najprej dobar dan vama i svim našim gledocima. Nažalost, situacija je takva da ne samo kada je u pitanju jezik i pravo koje srpski narod u skladu sa Ustavom i zakonima ovde na Kosovu ima, već i neka druga prava koje su zagarantovana Ustavom i zakonima se ne poštuju. Pitanje jezika je jedno od značajnijih pitanja zato što taj problem koji imamo generalno utiče na svakodnevni život, utiče, ja bih rekao, na život u onom generalnom smislu te reči i mi smo u nekoliko navrata imali jasne analize, konkretno recimo iz zakona koji su loše prevedeni, koji na taj način, ako se tumače, mogu nekoga da koštaju i loše sudske procene u procesima koji se vode i tako dalje, i tako dalje. Ali generalno, ako pogledamo i ono što je svakodnevni život, mi možemo da uočimo probleme na svakom koraku, od toga da se poruke koji su recimo na autoputu, koji su ispisane samo na albanskom jeziku, a koje su itekako značajne, koje upozoravaju i na brzinu kretanja i tako dalje, do nekih drugih stvari, je nešto što ukazuje nama da ne samo da nema poštovanje zakona, nego već ono što je još važnije, nema mehanizama koji će na neki način kazniti one koji zakon o upotrebi jezika na Kosovu ne poštuju. Da li u prvom redu oni koji su i doneli takav zakon, da li ga poštuju i kako se on primenjuje, počev od vlade, skupštine i do lokalne samouprave? Pa najprije da kažem da je na papiru, kada pogledate, ne samo kada je ovaj zakon u pitanju, to moram da kažem, nego još i drugi zakoni koji se tiču prava nevećinskih zajednica, kada pogledate na papiru vidjet ćete da su stvari, da su ono što i predstavnici međunarodne zajednice hoće da kažu da predstavnici srpske i ostalih nevećinskih zajednica uživaju velika prava na Kosovu, ali u praksi to nije tako. Dakle, lično sam više puta ukazivao i na sednicama vlade i na drugim sastancima na problem prevoda. Dan danas postoje institucije koje jedino sva dokumenta koje šalju isključivo na albanskom jeziku. Imamo problem na lokalnom nivou gde naši sunarodnici često ukazuju da nemaju mogućnost pristupa i samim tim korišćenja njihovih prava, od toga da imaju problem u katastru i tako dalje, tako dalje. I to jeste alarmantno pitanje. Kancelarija Poverenika za jezike je izradila jednu strategiju koja je odlična, koja nažalost nije u potpunosti primjenjena i upravo ta strategija može da reši ovaj problem koji imamo. Često smo u situaciji da vidimo da i
kada su u proceduri zakoni u Skupštini Kosova, oni ne bivaju prevedeni na srpski jezik, što automatski onemogućava i naše poslanike da urade svoj deo posla, to jest da podnesu amandmane i sve ono što je deo tih procedura usvajanja određenih pravnih akata u Skupštini Kosova. I to u krajnjem smislu će stvoriti problem upravo običnim ljudima koji trebaju da budu upravo oni koji trebaju da razumeju kakva prava imaju, na šta se zakoni određeni odnose i tako dalje i tako dalje. I kada to sve sumiramo, dakle, evidentno je da postoji jedan generalno veliki problem upotrebi jezika, implementacije zakona o upotrebi jezika na Kosovu. Ovo vaše posmatranje sa pozicije ministra, sa pozicije člana vlade, da li je u pitanju politički problem ili se tu dolazi još do nečeg drugog, nedostatka prevodioca, nedostatka sredstava da se ti ljudi plate ili tako nešto? Pa svaki problem na Kosovu je u suštini politički problem. I to jeste moje mišljenje i ja sam svedok tome. Dakle, tehnički problemi se mogu ukloniti ukoliko ima političke volje da se oni uklone. Mi kada ukažemo na neki problem i kada postoji ta politička reakcija, onda se problem reši. I konkretan primjer je, nedavno sam saznao od vaših kolega koji prate sednice vlade Kosova, koji su mi rekli da nemaju prevod na srpski jezik. I kada sam ja o tome javno govorio na sednici vlade, taj problem je ubrzo bio rešen. Zar je trebalo da se neko od nas javi da ukaže na taj problem da bi neko uradio ono što mu je posao? Dakle, to jeste, po mom nekom mišljenju, i politički problem. Mi moramo da stvorimo mehanizme unutar institucija koji će biti na neki način osiguranje da će se svi zakoni u potpunosti primenjivati. I tu su nam posebno važni zakoni koji se odnose na prava nevećinskih zajednica. Jer kao što sam već rekao, to itekako utiče na svakodnevni život običnih ljudi, na svakom koraku i na drugi način to utiče i na mogućnost da se neko zaposli, na mogućnost da se uživaju druga prava, prosto na nešto što u krajnjem smislu utiče na nečiji opstanak na ovim prostorima. Evo, malo pre rekao ste, govorili ste o tome, o primjeni zakona i o nestručnom prevođenju. Koliko ono utiče na samo suđenje, na samo pravosuđe i donošenje ostalih zakona? Pa utiče itekako. Utiče u onom smislu da se dešava da oni koji bivaju optuženi ne razumeju zašto su optuženi, da oni koji bivaju optuženi ne znaju na osnovu kog zakona i šta to u ovom zakonu piše, zašto su u određenim procesima. I mi smo bili u situaciji da ako institucija primamo različite žalbe, pisma koje se odnose upravo na ovaj problem. Generalno, to pitanje ne može da se reši ukoliko se strategija Kancelarije Poverenika za jezike ne implementira, jer ona predviđa profesionalnu službu koja će horizontalno i vertikalno unutar institucije rešavati ovaj problem. Da ne postoji neki tamo službenik koji će na svoju ruku uraditi nešto, zato što nema mehanizama koji će njega kazniti ukoliko ne sprovede ono što piše u zakonu. Dakle, samo kroz profesionalnu službu za prevođenje mi ćemo biti u prilici da rešavamo problem i u sudstvu, i u vladi, i u skupštini, i na svakom mestu gde danas imamo problem upotrebe zvaničnog jezika na Kosovu. Jedno od dva zvanična, to jeste srpski jezik. Znači li to da se u samom startu ne poštuje Ustav na koji se svi pozivaju? A u Ustavu piše da je srpski jezik i albanski jezik dva ravnopravna jezika. Naravno, ono što je meni interesantno, i ja sam nedavno o tome govorio, pitanje Ustava
vi ćete čuti od albanskih lidera da će oni reći da je to važno, da svi moraju da poštuju Ustav, da moraju da poštuju Ustavni sud i njihove odluke. A sa druge strane imamo za situaciju da to baš i nije tako. Da se dešava ono što ja zovem poput švedskog stola, dođu i pokupe ono što im odgovara, a ovo što im ne odgovara oni ostave na tom stolu ustavnosti. I to zaista stvara jedno generalno pitanje, jedan generalni problem, a to je vladavina prava i zakona u pravom smislu te reči. I kada to kažem, nešto što nije možda vezano direktno za ovu temu o kojoj danas razgovaramo, ali kako jeste povezano sa pitanjem poštovanja Ustava, to jeste recimo odluka Ustavnog suda oko manastira Visoki Dečani, gde se ta odluka i dan danas ne poštuje, ne sprovodi, do nekih drugih pitanja. I ja sam i kada je premijer bio gospodin Kurti na sednici vlade koju smo imali povodom 100 dana te vlade, upravo govorio na ovu temu. Dakle, i na temu problema nesprovođenja prava koje su nam zagarantovana Ustavom, problema upotrebe jezika i nekih drugih problema i na to stalno ukazujemo. Međutim, ono na što smo se kao politički predstavnici Srba sada fokusirali jeste da mi stvaramo mehanizme koji nedostaju u ovom trenutku, dakle mehanizme zaštite naših prava, jer je to potreba i bez tih mehanizama mi nećemo biti u prilici da ovaj problem rešimo, jer ćemo uvek tamo imati nekog službenika koji će sebi dati za pravo da sam tumači zakon i Ustav kako njemu odgovara. Pa evo, govorimo o jeziku, nikako da pomenemo i pismo. Ćirilično pismo ne možemo da primetimo nigde, ni u jednom dokumentu na Kosovu. Imate ga u Ministarstvu za zajednice na povratak? Pa jedino u Ministarstvu za zajednice i povratak, u ostalim ministarstvima i materijal koji dobijate sigurno nije štampan na srpskom jeziku i na ćiriličkom pismu. Ja sam imao interesantne situacije. Meni su iz Skupštine Kosova vraćali moje dopise, zahteve, odluke, zato što su bili pisani na ćiriličnom pismu, na srpskom jeziku. Ja sam na jednoj od sednica komisija od tada predsjedavajuće te komisije za pravo gospođice ili gospođe Abduljene Hadžiju, koja je tražila da se ne usvoji moj dopis zato što je bio napisan na ćiriličnom srpskom pismu. Tražio od nje da izvadi kosovsku ličnu kartu i da pogleda na kom je pismu napisano na srpskom jeziku ono što stoji u toj ličnoj karti. Dakle, imamo problem unutar albanske zajednice, kod političkih predstavnika Albanaca, problem da odbijaju da prihvate čak i ono što piše u Ustavu i u zakonima. Rekao sam, dakle, vi ćete u Ministarstvu zajednice i povratak vidjeti, mi u potpunosti poštujemo zakon o upotrebi jezika. Sva dokumenta koja izlazi iz ove institucije, koji koristimo unutar institucije, su na oba jezika. I to kada se radi o srpskom jeziku na dva pisma, dakle i na ćiriličnom i latiničnom pismu. I nikada ni jedan dokument koji je izašao odavde nije bio preveden na albanskom, zato što želimo da na primjeru pokažemo kako to treba da se radi. Moram da kažem da Ustavni sud isto u potpunosti poštuje i da nikada do sad nisu dozvolili da čak i odluke koje objavljuju objave samo na jednom jeziku. Vi ćete i na web sajtu Ustavnog suda vidjeti da i oni poštuju i ćirilično pismo i oni, dakle, jesu jedne od retkih institucija ovde na Kosovu koji zaista, i to moram da pomenem, poštuju upravo to pravo i to tako treba da bude. Oni na kraju krajeva jesu institucija koje treba da pokažu drugima kako to treba da bude. Ali moram da kažem da očigledno ta odbojnost ka ćiriličnom pismu je nešto što nas zabrinjava. Zato što se stvara jedan, ja bih rekao, utisak u javnosti, u albanskoj javnosti, da kada je nešto napisano na ćiriličnom pismu,
da to vređa osjećanje Albanaca, što ne treba da bude. Dakle, treba da se poštuje svačije pismo, svačija kultura i to jeste nešto na čemu mi insistiramo. Mi nećemo odustati od onoga što pripada srpskom narodu u svakom smislu te reči na ovim prostorima, od ćiriličnog pisma do nekih drugih stvari, ali ono što moram da kažem jeste da na kraju krajeva, pored toga što ćemo biti uporni insistirati na tome, mi moramo, i to jeste obaveza svakog bilo političkog predstavnika Srba ili srpskog građanina ovde na Kosovu koji radi u institucijama, da na svom ličnom primjeru pokaže da neće odustati od korišćenja svojih prava, uključujući pravo na korišćenje ćiriličnog pisma. Malo pre pomenu ste lična dokumenta. Da li kod ličnih dokumenta, kod pasoša, izvoda rođenih i ostalih dokumenta koja su neophodna za funkcionisanje građana ima problema? Da li su građanima dostupni svi izvori odakle mogu da pribave ta dokumenta? Pa ako govorimo o pasošu i o ličnoj karti, ti dokumenti se izrađuju u skladu sa onim što predviđa Ustav, to moram da kažem. Postoji tu drugi problemi koji se tiču nekih drugih dokumenta, lošeg izraza, nepravilnih reči koje mi nemamo u srpskom jeziku, koje se koriste i koji, ono što mene posebno zabrinjava, i naši sugrađani, sunarodnici koriste tipa ekstrakt i tako dalje umjesto izvod, korišćenje nekih drugih reči u dnevnoj komunikaciji koji nisu reči koje mi imamo u srpskom jeziku. Dakle, taj problem je nešto što je dodatno. Zato mi insistiramo na onome o čemu sam malo čas govorio. A kada govorimo generalno o procedurama koje se tiču korišćenja prava na posjedovanje ličnih dokumenata, mi imamo tu problema. Mi smo nedavno o tome govorili pred parlamentarne izbore 6. oktobra, kada su odlukom CIK-a onemogućeni određeni broj građana na severu Kosova da glasaju, zato što nisu imali kosovska dokumenta. I kada kažem nisu imali, ne možda i svojom voljom. Ima oni građani koji pokušavaju dan danas da izvade lične karte na severu, a to ne mogu da urade zato što, recimo, opština Južna Mitrovica i dalje drži u posjed matične knjige za opštinu Severna Mitrovica, pa onda građani trebaju da idu u Južnu Mitrovicu da bi aplicirali opšte za takve dokumente i mi smo na to ukazali posmatračima Evropske unije. I na kraju moram da kažem u okviru ovog pitanja, dakle, da postoje problemi i da postoje na lokalnom nivou, ja moram da kažem, ljudi koji će na različite načine pokušati da onemoguće u ovom trenutku građane koji su i možda i raseljeni, dakle Srbe sa Kosova, da dođu u posjed svojih dokumenta iz različitih razloga, bilo da je to pitanje imovine, bilo da su to neka druga pitanja. I mi na ovaj problem ukazujemo predstavnicima međunarodne zajednice. Mi smo insistirali da se ova pitanja nađu u određenim izveštajima. Vi ćete vidjeti u zvaničnom izveštaju State Departmenta upravo neke od ovih tema, u izveštaju o stanju ljudskih prava u svetu. Kada je o Kosovu reč, vidjet ćete na šta smo mi ukazivali. I mislim da su tu naše posjete Vašingtonu urodile plodom. Nastavit ćemo da se borimo na taj način, ali nastavit ćemo da se borimo i ovde na Kosovu i ta borba nije nimalo laka, ponekad je to borba sa vetrenjačama, ali će naša upornost, ja verujem, na kraju pobediti. Na samom početku rekao sam da je jezik taj kojim se komunicira, stalno se obnavlja i da tako kažemo unapređuje. Ovakvim načinom, da li je srpska zajednica na Kosovu može da unapređuje svoj jezik i da komunicira? Pa ne, na ovaj način ne, sigurno.
sada kada govorimo generalno, dakle, moj odgovor bi bio prosto ne, ali i do nas je nešto. Ne mogu ja samo da krivim nekog drugog zbog toga što mi imamo problem generalno kada je o srpskom jeziku na Kosovu reč. Moram da kažem da, kao što sam već naveo primere, da negde i mi sami prihvatamo neke izraze koji nisu u našem jeziku. Ja insistiram na tome i ovde u Ministarstvu za zajednici povratak i kada vidim da nešto, kada mi donesu nije u redu, iako možda suštinski neće promeniti sam koncept određenog dokumenta, ja insistiram da se makar jedna reč promeni, jer želim da pokažem na primjeru da je i do nas nešto. Dakle, do mene je da li ja prihvatam da kažem ekstrat ili izvod. Do mene je da li ja prihvatam da kažem menadžerisanje, kao što koriste Albanci, ili upravljanje. Do mene je da li ću da kažem ovako ili onako. Dakle, ako ja ne dozvoljavam da se to se, dakle, kao i ovaj virus valjda širi i onda zaista je i do nas da rešujemo tu vrstu problema. Koliko na sve to utiču mediji na Kosovu? Pa mediji po svim pitanjima igraju značajnu ulogu. I u tom smislu mediji imaju i tekako veliki uticaj i po ovom pitanju. Ja sam uvek zahvalan i vama i svim vašim kolegama na insistiranju i na upornosti koju i vi pokazujete kada je o ovom problemu reč. To i nama pomaže da svoj posao uradimo kako treba. Mi smo juče imali sednicu vlade i došao nam je zapisnik sa prethodnih sednica i Goran Rakić i ja smo odmah uvideli veliki broj grešaka u prevodu i odmah na to ukazali, gde su naša prezimena napisana pogrešno, umjesto Rakić Rakići, umjesto Jevtić Jevtići i tako dalje. I mi smo, dakle, rekli da je to neprihvatljivo. To za nekog može da bude, pa to nije ništa. Pa to nije ništa, uvek se počinje od toga nije ništa, pa onda bude veliki problem na kraju. Dakle, ako mi tu ne zaustavimo problem, u tom trenutku na nije ništa, onda ćemo kroz godinu, 2, 3 verovatno imati daleko veći problem. Ja moram da kažem da ovaj problem moramo da rešavamo svi zajednički, svako u svom kapacitetu, ali i da budemo uporni, da ne odustajemo od svog jezika na svakom mestu i u svakom trenutku. Koliko je vlada ili vi kao ministarstvo, koliko imate mogućnosti da pravno sankcionišete takve ljude koji namerno ili nestručno iz neznanja nude takve prevode? Pa ja sam upravo govorio o tom problemu. Dakle, ne postoje mehanizmi u ovom trenutku zaštite koji će nekog kazniti. Ali se ponovo pozivamo na Ustav. Pa, nedavno sam pričao sa predstavnicima jedne značajne ambasade ovde na Kosovu i oni su rekli, primetili smo da ste vi Srbi u ovom trenutku i kao politički predstavnici i kao narod oni koji najviše insistiraju na vladavini prava i zakona po mnogim pitanjima i da je to njima jako interesantno u onom smislu da samo potvrđuje onu moju konstataciju da Albanci zakon i pravo koriste poput, ponavljam, švedskog stola i uzimaju samo ono što im odgovara. Ono što sam ja primetio u određenim situacijama jeste kada mi ukažemo javno na taj problem, bivamo odmah targetirani i odmah se nalaze, pokušavaju da se naprave nekakve priče, vrše se razni pritisci samo da bi odustali od onoga što jesu prava srpskog naroda na Kosovu. Međutim, mi smo jasno pokazali da nećemo odustati po bilo kojoj ceni, jer negde je naša i obaveza nas političkih predstavnika Srba da upravo insistiramo na rešavanju ovog pitanja, ovog problema. I naravno, kažem političkih predstavnika Srba, ali moram da naglasim poverenika za jezike, koji nije politička ličnost, ali jeste za nas jako značajan u onome što radi. Gospodin Mladenović zaista radi svoj posao
odlično i mi sa njim imamo odličnu saradnju, ja bih rekao. Dobro, recite mi, ocene međunarodne zajednice jesu, kad su u pitanju prevodi na engleski jezik, da je to stručno urađeno, dok, eto tako, prevodi na srpski jezik ili na albanski jezik nisu stručno urađeni, pravdajući to nedostatkom stručnog kadra. To su izgovori, znate, ja često čujem po pitanju raznih problema izgovore, ne čujem predloge rješenja. I ja to kritikujem. Dakle, nama ne trebaju izgovori, nama trebaju rješenja. I takav odnos je problematičan jer neko to vidi kao opravdanje za ono što namerno ne radi. Mi smo bili u situaciji da u Skupštini Kosova imamo amandmane na određene zakone i konkretno ću primjer da vam dam. Imali smo amandman kada smo tražili da se pitanje notara i prevođenje određenih dokumenata uvrsti u zakon kao obaveza da se svaki dokument prevodi na srpski jezik. Taj amandman su odbili većinom glasova. Sljedeći amandman koji je bio da se isto to pitanje samo umjesto prevod na srpski jezik glasilo je prevod na engleski je usvojen većinom glasova. I to pokazuje odnos upravo Albanaca prema ovom pitanju, koji pokušavaju na sve moguće načine da naša zagarantovana prava nekako marginalizuju, da ih ostave na strani kao nebitna i nevažna pitanja. I zato kažem da kada onda dolazimo u jednu drugu situaciju na koju ukazujemo, to je kada mi imamo ovakve probleme u vladi i skupštini, kakve tek probleme imaju obični građani? Upravo sam to htio da vas pitam, kako to sve prihvataju građani i kako mogu da se oni uz vašu pomoć izbore da ostvare ta prava? Pa mi smo zajednički u toj nimalo lakoj borbi i mi se sa naših pozicija zaista trudimo da nešto čime možda ne bismo trebali kao institucije da se bavimo, nešto što bi trebalo da bude normalno u smislu procesa, procedura i tako dalje. Mi prihvatamo da se bavimo time zato što znamo da je to životno važno za naše sugrađane koji imaju puno problema na svakom koraku. Na prvom koraku izlaska iz njihovih kuća oni se suočavaju sa tim problemom. I kada su u pitanju možda učešću u saobraćaju, kada je u pitanju trgovina i tako dalje, naši sugrađani će od nas imati punu podršku za sve što nam se obrate. Mi ćemo odmah reagovati, insistirati da se to pitanje reši. Međutim, puno toga zavisi od političke klime, od situacije, okolnosti u kojima se nalazimo. Kada je politička situacija takva da imamo tenzije, da su neka druga pitanja prioritetna za Albance i posebno kada targetiraju prava Srba kao nešto na čemu žele da pokažu svoje mišiće u smislu ko je veći patriota, mi se ponašamo na način da želimo da rešimo probleme, ali ne stvarajući nove i ne tako što će se nešto samo reći, a da to nema nikakvog smisla, već konkretno da nešto uradimo, a da to da nekog smisla i na kraju krajeva da niko zbog toga ne ispašta. I evo, na samom kraju, možete li da mi kažete to, da li postoji način da se školuju kadrovi koji bi stručno se obrazovali, naučili na kursevima, fakultetima, da Srbi uče albanski, da Albanci uče srpski jezik, da se bar na taj način obezbede stručni kadrovi, a onda da se opet vratimo ovoj političkoj volji i političkom problemu? Moram da se zahvalim na ovo pitanju zato što sam ja ne tako davno govorio upravo na ovu temu i bio kritikovan zbog nje kada sam javno rekao da postoji potreba da Srbi uče albanski jezik. Ne da bi to neko tumačio na način da se radi o nekakvoj asimilaciji ili ne znam šta, već upravo i zbog ovih razloga o kojima danas ovdje govorimo.
Dakle, da, ja se zalažem za to da Srbi uče albanski jezik, zato što je to naša potreba zbog okruženja u kojem se nalazimo. Isto tako sam rekao da bi bilo dobro da i mladi Albanci uče srpski jezik. Mislim da bi to trebalo da se počne u onim sredinama u kojima danas žive i Srbi i Albanci zajedno. I iz ovih razloga, zbog problema koje imamo, da neko ne bi sutra imao izgovor, pa nemamo stručne kadrove, dovoljno sposobne da rade kvalitetan prevod. Dakle, zarad budućnosti, mi znamo koji danas problem imamo, da taj problem sutra ne bi bio veći, ignorišući činjenicu da živimo jedni pored drugih. Mislim da je važno da u ovom trenutku danas to pitanje rešimo na način tako što ćemo u naše škole omogućiti onima koji to žele, dakle to da ne bude obavezno, već dobrovoljno, da oni koji to žele uče i albanski i srpski jezik. Nastavimo li ovako, ne postoji li bojazan da generacije iza nas ne koriste ni albanski ni srpski jezik? Naravno, komunicirat ćemo na engleskom. I ja vidim da je to danas slučaj, da mladi ljudi uglavnom na engleskom komuniciraju. Lično se trudim od kada sam u institucijama da svoj albanski jezik unapređujem i danas kada je on bolji nego što je to bio na početku, vidim koliko je to moja prednost u svakodnevnom radu i funkcionisanju. Isto je tako prednost onog Albanca koji radi u institucijama kada razume i ima mogućnost da se razume na srpskom jeziku. I generalno svako znanje stranog jezika je samo prednost. To je još jedna škola više, ja bih rekao, pojedinca koji ima mogućnost da govori više od samo svog maternjeg jezika. Ako bi se dogodilo da se govori samo na engleskom, ne postoji li bojazan da se izgubi identitet srpskog naroda na Kosovu? Naravno. Postoji bojazan ne samo zbog toga što bi se komuniciralo na samo engleskom. Ja opet se vraćam na ono o čemu smo govorili. Dakle, bez obzira na to da li govorimo na engleskom ili albanskom zbog potrebe razumevanja i komunikacije, vrlo je važno da i pored toga zaštitimo svoju kulturu, svoj jezik i svoj na taj način identitet kao narod. Dakle, mi ne smemo nikako da dozvolimo da u svoj jezik ubacujemo reči koji nisu reči srpskog jezika. I vrlo je važno da pored toga što ćemo zaštititi svoj jezik i kulturu, također štitimo izražavanje koje imamo vekovima unutar srpske zajednice u određenim delovima Kosova. Mi, pošto živimo u Štrpcu, imamo specifičan način izražavanja i mi to moramo da čuvamo. I nije sramota govoriti tim jezikom, već je naprotiv bogatstvo imati mogućnost da zaštitimo na neki način i taj svoj identitet, kao što se drugačije govori u Vranju, kao što se drugačije govori u Vojvodini. I ja vidim da puno mladih ljudi kada ode u Beograd nekako se stidi da koristi taj dijalekt koji imamo zato što bivaju napadani i kritikovani. To je jedan drugi problem, ali opet da se vratim na ovo što ste me vi pitali. Dakle, važno je da imamo mogućnost komunikacije ovde na Kosovu, ali isto tako važno da štitimo svoj jezik i svoju kulturu i samim tim istoriju i identitet Srba na ovim prostorima. Gospodine ministre, hvala vam na razgovoru. Negovanje jezika i pisma označava razvijanje sposobnosti da razmišljamo u slikama, da putujemo u metaforama, da se nastanjujemo u pismu, kaže jedan naš poznati filolog i dodaje. Negovanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma potrebno je da ne bismo zaboravili ko smo i šta smo, a iako zaboravimo da bi se valjano podsjetili i uvek iznova podsjećali.